Nimba na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tatang, nagiknokis nilay ka, gapo ka nagiti putok. Anyang tandi na pasamak na. Kubarandak, mapanak itayan da burog kanti pamilya na. O sige, mapan ka nga rudan ang ilo. Chloe! Sa dino ti ayad mo? Chloe! Ne, rimwar nga ta ti anak ko. Tapayasan mo ta sumungbat. Agam, jak met nadlaw ang naglukat ti ridaw. Sa dino nga ta ti ayan na? Ti ridaw amapan iti basement. Nakalukat. Anda nga ta di tababa ni Chloe. Inakman kitaan. Chloe! Chloe, ha! Adak dito'y, mama. Iti armory. Iso ti ayan ti anak ko. Chloe, apay abim mabaka. Apay alinoktam ti armory ni papang mo. Gaputan interesado ka makakita kadagit idultulin ni Papang Armas. Teka to, mama. Pasig amin nga kakabilag nga armas na gito'y. Di mo sagsagidan da kita. Tamangan no adda bala da, kat pumutok. Di kay madanagan, mama. Amok tagig kami ti paltog. Sipod nagdan na kami kani papang mo. Mahiligan iti paltog. Iso ada ita. Ado ti koleksyon na paltog. Sigurado lakit di. Asaan a lisensyado dagiti apaltog, mama. Wen, amok na ita iha. Nagtarasan ang nakaornong ni Papa kadagiti agkakabilag apaltog. Saan mo nga ibagbaga day tano da sa bali ang makangagataw? Tama nga numaysag maklaag ni papag mo. Panag ko na. Ado ti palimad ni Papa asaan tayo nga amo, mama. Iso anas kan adoktalan tayo. Sa anak ang makasidag iti ayan da burog. Gaputag palpaltog dagiti kalaban. Burog! Kumlib kay anay bag. Ibagam ka nilay ka, agraman dagiti duwangan anak yo. Adi da itong raraw ti ulo da. Uwan ang ilo. Inton agkul pati putok. Koberak to ida, taumadayo da ditoy. Sana mabalin amay ramraman da. Aglalo dagiti duwangan anak da babasit pailaan. Kakadwa, isardeng yung may lang tiyag paputok. Di kaya gasta rin bala. Tama nga numaibusan tayo. Kisilpon ko. Sino nga tamanan tayo mawawag? Di matloy. Hindi pa kang lagan. Data. Saan ako na madisturbo ba Kaslan ni Burog ti sumirusirip itak kalama to. Pinidwa na si Mirip. Pangkisabado. Isungat pa iso. Kakadwa. Adda ni Burog iti dayadak kalama to. Salikaw kawan tayo. Ket mapan tayo iti ayan na. Wan, senyor. Nagsardeng dan nagpaputok. Itan tinapinta sa gundaway ay adayo da burog. Burog! Ayabam talay kakandag itidwangan anak yo. Sumalong kayon. Tarasan nyo. Sa di mo nga rin tipabaran may ang ilo. Ijekim migaw. Surutin nyo ni Panyong. Agtignay kayon. Kabayatan na nagsardeng dagiti kanalboong. Oo ng ilo. Lay ka, ibi naman dagitid doang anak ta. Umanaw tayo dito eh. Nagtignayan da burog kan ti pamilya na. Sumalog dan diti bantay si Minuplan. Panyong, makamukan ka na kwada. Burog! Ni Don Placido. Iso dyan ang pukaw ka ni Burog. Umay kayo dito! Darasan nyo! Ay ayaban na iday ti ayanda. Burog! Saan?
Di kag subli ti dakas nga amom. Ayong kang hino! Biyangot ka! Oops! Tantali akon. Sumublatak mo't. Ha? Nakalingat na dagos. Kakadwa! Ang lingad kayo! Pasagsakan yung dayan niyang hino! Panap! Hup! Nagbusi man ang nagitipaltog na. Sa anak ang makapurma dito ayan ko. Gaputo pa ng paspasaksak na kanyak. Bulog! Umay kayo dito yung kataway ka! Ay ayaban nalatad na burogi kayan da. Burog! Saan ka nagsubli ka nakwada? Kaya nagtay pa nito pinantaras mo doon kasi daw. Ang kalbaliw ako. Bago pangkis! Lukas takat kay titikong gunam nagbalbal! Ha! Ilay ka! Tinaray ni Arakop nilay ka ni Burog. Oh! Iti pa ng paltog ko man ni Don Placido. Ano? Iso tinapuntahan. Papatayin kayo ang ginoo! Saan? Ang hilo! At tumanong dinapatay mo ka na gani pasurot ko! Umay kayo dito Burog. Darasin nyo! Natayan dyan sa awakang ilaw. Silvio, Pasyo, tulungan nyo ni Burog ang mga ipanaw kanilay ka iti nakapaltogan na. Darasin nyo! Gunggulam! Ayok ka doon, Placido. Pinatay mo dyan sa awak. Gunggulaman ang talikod kanya, Nogo! Saan kayo ang makababa dito? Si Bibi ang burog! Ayop ka nun, Placido! Da kayo ti sana makasubli si Bibiyag itinanggap pa nyo. Ang lingat kayo, kakadwa! Di kayo parang nanakwada! Lingat! Burog, kubiran da kayo bumaba dito. Agtignay kayo! Tatang, Apa yang ilo? napaltugan nilay ka. Kabayatan ti ipapanaw da kumani ti bantay si Minuplan. Anya? Ayan da nga ro din. Binayabay idadapasyo kon Sebio abim maban dito. Baklay ni Burog ti bangkay ti asawa na. Anya? Natay nilay ka. Ngun tatang, ni Don Placido ti nakapatay kan kwa na. Anya? Kakadwa! Iyay tinasiputa ka naglanda burog kaming baba! Surutan tayo daw! Surutan da Don Placido da Burog. Sana mabalin ang masurutan da ida iti lugar tayo. Pasabtan tayo ida. Iti kilaat a panang-panaw da angilo. Iti patpatak da randa a kalapaw. Nangitunda kanya kinalaos adana. Ang lalaki di manandakas a mapaspasamak adi da impagpagakanya. Ay, Diyos ko. Tarabayan niyo ko, Madam Miguel, kan Angelo. Kan dagiti kakadwada. Nadaman na kay pasungal-ngalan daman. Sino dagiti sumungan? Apay nga adda baklay jay maysa a tao. Nimot panyong jay maysa kadakwada. Slamalasin ko di adda baklay na a tao. Ni Burog. Kakadwa, saan tayo na pagplastaran dagiti kalaban? Da tayo ti akin kabisado diti bantay at teritoryo tayo. Saan tayo ngay palubos at da tayo ti pagatrasan da? Pana! Kakadwa! Agatras kayo! Atras! Payo kayo! Pahatok Agat kayo! rasen dagiti kalaban. Sunsunan tayo idatatang. Saan tayo ngay palubos sa may kanay ti gundaway nga umabante? Wan. Napuntaan nyo ti may samanan kadakwada tatang. Basit dan. Wan. Kita amin na. Nagtatarayon dagiti da duma kadakarwada. Pasaksakak ida. Ibusin da kayo! Papanggis! At that time dito'y hideout. Saan kayo nagpaputok? Makapungtutak! Kasladyak mas balan di pungtot ko. Gapoy ti pan nakapaay tayo anang agaw ka na burog. Maripod ka na kiti kalaban.
Uray ta na patayumot ti asawa na senyor. Dahil nga rin ti may sa pagbungtuta. Nairamraman tiyawan basol na. Sigurado akas taon na iti pungtut kanyak ni Burog ita. Iti napasamak kinilay ka. Saan na kayo mabalas, senyor? Saan man? Nawayalat damang balas kanyak ni Burog. Kat sigurado may ramraman kayo pa Kasano, senyor? Babangan iti panangipod no na kadag iti polis. Iti dakas karamid tayo. Anya? Wah, pato apanggis. Tinapasamak kinilay ka kat sigurado agsaksitan kontra ka na tayo ni Buroga. Kat delikado tayo amin. Tatang, pito tinatay a kakadwa tayo. Kat manumot tinatay ka nagiti kalaban. Ngayon tarayan nagiti kakadwa na. Sa nga pulo katupat, tatang. Ado manen, abiyag tinarsing ka po iti panaglalaban tayo. Awan mabalin. Basol ni Don Placido no adumanen abjag tinapukaw. Tano saan da kumaarin maot. Awan kastoy apagdang. Ada ka din dagiti napanagkali iti pakaitan naman dagiti bangkay. Addan tatang, may salatan nga abot ti pakaitan naman amin dagiti natay. Wen, tawan mo ti ammo nagijay. Tanatay dan. Apama na may tabon tayo dagiti bangkay. Sumalog tayo nito. Sigurado mas masanayan itan ni Burog po iti napasamak iti asawa na. Nalaos itatigura na kani Don Placido. Taiso tinakapatay iti asawa na. Agsip ngatan, ngam aging gaita, di pa'y simbangpet ni papang mo. Saan nyo kuman asagsagkaan, mama? Imbaga namat nga umiyan iti napanan na. Wen, ngam santa nga amuno sa dino tinapanan na. Iso ti pakadanagak, tama nga no na isarsara ken ni papang mo. Mama, nakasalikad latakan ko na ti paltog na. Iso ati kay madanagan. Anya kaysa? Madanagan aklata. Taambok, adulat ta ti mangkal kalaban ken ni papang mo. Day tatirigat na kin ni papa. Ado, dagiti kalaban na. Idi iso ti mayor, awan dadanagak. Taambok nga awan makaiturad idi amang kalaban ken kuana. Malaksidla ang kadagiti tuso idi akatalunan tayo. Laika, bakit? May mata na pinanawan na kami kadagiti anak ta. Laika. Burog, ustunan. Uray agdadad amin alwam. Kat saanin nga agsuble ti anis ta asawa. Awatam kuman tinapasamak kinilay ka. Nasa panunutan. Ti kastoya na pag ti asawa na nasa loob. Awan ti mabalin tayo, Barok. Nasaan tayo mat na igan ti biyag tayo. Burog. Dandang ilo ganda iti amin anakilaban iti bungkoy ni Don Placido. Magkipagladingit kami tinapasamak iti ipatpatag mo. Saan ko mapakawan ni Don Placido? Iti panakatay ti asawa Angelo. Tumuknot sa dilangit ti gurak kitkwara. Nalakalay nga mabalas mo ni Don Placido. Kasano Angelo? Babaen ti panay butaktak mo amin a kinadakas na. Kat si kanto ti agbalin nga star witness. Tapno mabalod ni Don Placido. Buwan. Sana amabot ang itan nga agsaksi kontra kini Don Placido. Angelo, gapo iti naramid na kinilay ka. Nakasagana akon amang ibutaktak iti amin a kinadakis na. Pato abang kisa. Gapo iti panakirangat mi kadag iti pasurot ko iti bunggoy da Miguel. Parbangon ako na nakasangpad iti mansyon na. Inayadak ni Lucartiri daw.
Maturog ako ni Tisalas. Saan na mabalin na madlaw na giti kabalay ko. Kasi magpitag ko ito kasangsangpad ko. Matay ta. Aha! Nauray ka matlaang asimbang Placido. Agripina, kakakayan mo asawan, saan ka ba yan naturog, honey? Talaga saan pa'y? Tainururay ko ti sangpet mo. Oh, ang yaman iti parang ipatag mo ka diyak tinururay nakpailang. Malaing ka maturugan, tamaan no, ma-high blood ka man. Talaga mahay bladak. No di mo sungbatan dagiti saludsod ko kan ka. Patwa pangkis, kanya ka di dagiti saludsodam, honey. Kaano pa'y anak ikapeng ka iti may sa sindikato? Anya na itasaludsod mo. Anya sindikato ngay magbaga magrepina. Saan kan nga aglibak? Amumin ka ni Chloe a miyembro ka iti may sa sindikato. Patwa pangkis, awan nagikapeng ka sindikato. No sino ba tinabuto, wino nagatal, wino nagsangatidila na anang ipadamag ka na kayo. Awan kinagpaisuna. Kunak asaan kan nga aglibak. Ada igami nga ebidensya amang ipanagnak akamang ka ti sindikato. Anya. Napamulagat ka. Tadi mo namnamaan daytoy nga ibagak. Patwa panggis. Sa dino tayo di kukunam nga ebidensya Agripina na. Pues, no di ka mamati, ipakitakin ka. Adto'y ti cellphone ni Chloe nga anak ta. Impasa da iti messenger na ti kungkunak nga ebidensya kontra ken ka. Patwa panggis. Kakamaka patwa panggis. Ladawak mo na ita. Nagwapo ako. Ladawam iti may sa apantalan asang sangwam ti may sa adakkel akahon. Kargado na giti kakabilag nga armas. Kan adapay dagiti nakapalawlaw ken kaalalaki. Apasiga nagtagi armas. Patwa panggis. Sino tinang ipasa na italadawak iti messenger ni Chloe? Ibagayo kat itamad laagin nagpapatayan. Jack amo. Kan saan mat nga amo ni Chloe? Nga masansan nga umawawag ken kuana amang ibagbaga nga adda idi babaem. Patwa panggis. Sobra na ita na parang padakas na kanyak. Da itang umawawag ken Chloe Agripina. Honey! Awan kinagpaisuna na ita. Awan. Nawaya ka nga aglibak ita maipapan iti da ita abanag. Taawan igami nga ebidensya. Nabanuga ka ni, makaturturog ako, mapantan aginan na. Aguray ka! Saan mo pa'y asinungbatan ti saludsud ko? Madamdaman to na sungbatak ti amin na saludsud mo, kaya't kunti aginan na, apay kaya't nagma-high blood kat matayak kat mabalo ka, Agripina. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mama, adamat ni Papa. Simra ka kita iti siladyo. Kat mayat ti uro kan na amat maturog. Kaputan na banog kanukan na puyatan. Isu anay turog na. O kat, nakasari tayo madlang itay simangpat. Wan, ngamparbango na itay sumangpat. Imbagayo nga rodan, tiladawan na nga insenda iti messenger ko, Mama. Wan, napalalo ti pan nakakala at na idiimpakita kenkwa na day jay aladawan. Di sana na nakapagulbod pa'y kada kayo. Wan, dinamag na adagos no asino tinangipasa ken kay ti day jay aladawan. Ngam kinunak ajak ammo. Katya may panggap iti ginundawayan na kano apapai. Naibagayo ka di kankwa na? Wan iha, ngam naingat ang naglikodan na. Saan ko ba't may papilit? Tawan mat igamak nga ebidensya. Parot putok mat inton makariing, Mama. Kabarang no agpod no kanyak.
Ayan niya tatangapong. Itay bumangonak. Awan mo't na iti idana. Ada iti ayang daburog. Napanmat nakipagbantay iti minatay da. No kaano pa nga dan napatak dara kalapaw da dito kimigaw. Isumat isisinan ti asawa na. Wan nga raw, nakasasaam apagtang. Awan ti mabaling napok. Awan kaya, itakadimat lang aldaw ti tabon. Wala po. Ay, sigurado. Nga aduman nga rudan ti maibuang aluan ni Borong no kasta. Lakit di apo. Yan sigurado nga adaman itan agumayab-gyub ti pungtot ni Burog ka ni Don Placido. Papa, nakaring kay matgayaman. Wen, magkita ba lang arunan? Nagkakapiyak pa yan. Nasayat nga ron. Tama kapag sarita tayo ang nasayat. Tanya ko matipagsaritaan ta iya. Adumat dagiti kayat ko damagin kada kayo akaskin ni mama. Pato abangkis. Anya ko maita. Umo na, ti maipapan iti kinaganran na rin. Papa, kaano kayo pa nagbalin ang miyembro ti may sa sindikato? Mabalin ka di, alikalikan da pagsaritaan da ita. Amo yun. Tiamok idikat nalintag kayo at tao. Abay, nakasakit pa ng kunam, gapo itinaduktalan nyo ni mamam. Tanya ti panagkunayo iti bagbagiyo, papa. Nasayata! Ato tinatultulungak. Aglano idisyak pa lang ti mayor. Juan, agpay so dayta. Nga mapukaw amin dagita kinasayaat yo. No maamuan dagiti tao, a miyembro kayo ti may sa sindikato. Iso nga ron, ngayon limad ko ka tayo. Nga pinilit yung tinangamuin nun ang doktor. Saan, papa? Anya saan? Idinto ta sinorot nakpaide itinalimad aging gati nagranada ka. Oh. Gaputa adon dagiti rumrumor a palimad yo. Kas iti bagbagada pay nga adda ginuntawayan yo iti apapay. Sana ka man niya, Chloe. Awan kinagpay sunod ay ta. Papa, awan ti palimad adi maibutaktak. Tandaanan nyo kumaday ta, papa. Bakit? Saan do kanto Apolos ang halipatan kadagiti anak ta? Ay ayatan kaunay. At igarik iti sa kaanan ti tagam mo. Tuntunak ti justisya iti napasamak mo. Balsat ni Don Placido. Borog. Umay ka na. Agahit tayo. Miguel, tulungan dak ko maamang tunton iti justisya para iti asawa. Wen, Borog. Sisasagana kami at tumulong. Kaya't ko balsan ni Don Placido. Saan lang asiksika ti agtarigagaya mang balas kinukuana. Ano tayo ang nagaramidan ni Don Placido iti babak. Kat no agtitipon ti puwersa tayo. Awan rason adi tayo tumatlayang mabalas day jay at don. Dahito yapaltog ti osarag. Apang patay ka nagiti mortal na kabusor ko. Damigel ka ng kilo ti muna pang masarak. Hindi dahito yapaltog. Placido. Anda ka matgayam dito'y basement. No. Itay pa'y abirbirukan ka. Tabay, mailiw ka man. At ibagam kanya, kapay abirbirukan na kagripin. Adupay dagiti saan ko anadamagkan ka. Oo, mabalin ka di. Adiyo, at adda akulkulan tinaorno sa panunod ko. Isarding yung tidamag-adamag, may papan ka dagiti palimad kong ibagbagayo. Uray da kami. Maburibor matan ti panunot mi. Gapo ka dagiti naduktalan mi apalimad mo. Pato panggis. An-anwam day tanabilag nga armas nga inroar mo iti armory. Natural na pangusarakit iti daytoy.
Dagiti kayat ko apatayon. Asino da? Nasken ka di pa ngay mga kada kayo. Agripe na. Ta itultuloy mo kadilat tati agbalin Adakes, Placido. Sana kadagis sa tao managtulong nga. Adda ka di kriminal asaan Adakes, Abay, Placido? kriminal ka di ba nagkulamang rebe na hani? Tasan ka di a kriminal ti pumatay? Pato abanggis. Awan panawin ko makisarita king ka. Sige ditakan. Pato manaknak. Imadayon. Hoy, Placido! Aguray ka! Adupay dagiti kayat ko adamagan ken ka! Tinaktaktakan ang Agripina! Naa? Mama, papanan ni Papa? Nagdardaras mo't arimwar kan nagadupay dagiti bitbit na nga atindog apaltog. Jakab mo. Talaga nga agpakadakasan jamam. Nangalanay di bitbit na apaltog, Mama. Iti armory. Ijay tinakakita ken kwa na itay birbirukag. Ay, muna yan ni Papa. Nagturad kit din niya gitugot iti kasjay. Numa checkpoint, sigurado a problema nan tumanan. Adda kanu dagiti kayat na apatayan. Isu nga intugot na jamay sa akabilagan na paltog na. Asino dagiti kayat na apapatayan, Mama? Ay, Asino dagiti kabusor na? Dagiti kadisigot a katalunan tayo? jakam mo. At dalakit ti kakadwa ni Papa, saan tayo nga mo? Iso naturod lata kasjay. Nangro na ti bagbagana. Asaan amabutang asumango kadagiti kabusor na. Daytoy apaltog ti pagpatay ko ini Don Placido. Nung makita. Apay nga da ka di tiruar. Kan nangalam ta paltog mo. Ang hilo. Apay nga damat ng paltog mo. Ay, kuha. Paltog daytoy ni Panyong. Nabati na itay remuarak. Eso nga ginuntawayak matan ngayon igaman. Tanabayagan ajak na kaigam iti paltog. Saan mo pa yung maingato tamay sa atakyag mo? Gapoy ti pan nakapaltog mo idi. Iso adi mo kumantari gagayan tagig gamit ti paltog. Ay, kabalak pa ilang ti pumaltog. Uray saan ko unay amay nga to ti may satakyag ko ang ilo. Iso nga ikandak ko ma iti paltog. Borog, Nalaingak pa ilang apumaltog. pinaltugam di tumatayab ang nagbatay iti dadya sa nga kat natinag. Uray kastoy ti may satakyag ko. Kat asintadok pa ilang apumaltog ang ilo. Mabalin na natiyambam lang nga pinaltugan na dya tumatayab. Saan ang ilo? Talaga kabalak pa ilang ti pumaltog. Natal nalat ti pulsok amang kalbit iti katilyo. Alaman nga ron. Panagnagampay maminsan. Paltugam na dya amangga. No talaga natal na pala ang tipulsam. Dayjay ka diti bagbagam ang ilo. Well, Sige. Paltugak tabarang may ayo kayo amang tadganyak iti paltog ko. No maipakitak analaingak pa ilang apumaltog. sirigam nga rodan. Bumilang ka iti talo ang ilo. Kat ti maikatlo a bilang. Maraglag tantay jay amang ka. Sige. May isa, dua, talo. Ikan. Napuntaam ti mangga. Maibagam ka di pa ilang. At balaang ti panang paltog ko iti imbagam at target ko ang ilo. Talaga analaing kapayla nga pumaltog. Bilibak ti kinatal na ti pulsam ako malbit iti gatilyo. Kaya't dakka din nga ikan iti paltog ko ang ilo. Pagsaritaan min to nga muna kang tatang. Agiyamanat. Adto iti paltog ni Panyong ang ilo. Dakayon ti mangidulin ken mangtedtok ni Panyong iti paltog na. Imayag dito'y hideout. Takayat ko ngay bagang isagana tayo ti ultimatum.
Apan nakita nga tang kadagiti ka busor tayo. Hintay to kadimanan rumaot, senyor. Wan pukak! At dada nga tapay iti nakilabanan tayo kakadwa, senyor. Dahil tati kayat ko anong talen nyo, isukag tignay kayo. Kayat ko nga damanin, mapan ka na kayo itinayabantay ang nakilabanan tayo. Kanadamot mapan ni kimigaw. Kat birukan nyo ti talaga akampo. Dagiti kabosor. Mama, adda na panunot ko. Tapno maduktalan tayo ti aramid ni Papa. Oh, anya man ang tinapanunot mo, iha? Mang-hire tayo iti secret agent. Amang tik-tik kadagiti garaw ni Papa. Anya. Siya kumalatan ngam di mati palubos asurutak iti nalimod ni Papa. Gapoy tinapasamak kanyak ini. Mayat na ita na panunot mo, iha. Adaam-am mo ka nagbalin a secret agent itinabayagan na tawtawan. Mabalin nga iso ti kasaritak amang tik-tik kadagiti garaw ni papang mo. Amuyo ka diti pagtaangan day jay ako nayo asigot a secret agent. Wan, iha. Lukasta, hintay to nga rod kitaan ijabalay na. Takasarita tayo. Wan, iha. Jayaan ta iti dakkal a kantidad. Tabarang kayat na timang tik-tik kadagiti garaw ni papang mo. Sapay la ko, mama. Kano sa balin ataw timang tik-tik kadagiti tigtignay ni Papa. Sigurado. At damadoktalan tayo kan kuana, mama. Anya ti kunam ang ilo. Ismanlata ni Burog amadaan ni Tipaltog. Wantatang, takas kada tayo. Agragot mo't amang balas ka ni Don Placido. Unang, saan pa'y unay? Anay bagante may sa atakyag na. Impakita na ti kinasiglat na pailang nga pumaltog, tatang. Kaya napanagmikak, anatal na pailang ti pulso na pumaltog. Anya? Napuntaan na ti tumatayab ang nagdiso iti may sa asanga. Kaya napuntaan na ti may sa amangga, ngayon bagak at target na. No kasta, kayat mo ngay kan iti paltog. Numayat kayo. Sa bagay, narunanan ti apoy iti barukong na. Gapo iti panakatay iti asawa na. Wantatang, talaga ako may gayab-gab ti pungtot na kani Don Placido. Kas kada tayo, kayat namit abalsen day jay adon. O sige, intanto nga ro di jay kuweba anang idulinan ta karagiti armas. Tay kantan ni Burog iti paltog. Tapno adamat pang depensa na iti bagina. No adamanen mapasama karanget iti nagbabatan tayo kada Don Placido. Wantatang, sigurado ang maragsakan ni Burog no addan tumanan paltog na. Magagaran ka din para iti sumarano at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarano pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumarano ngayon kami patangatang. Oh, Papa, nagkapon nyo? Pato pangkis. Tungkal sumang pertak na makin nyo no naggapwak. Dakas ka diti agdamag no sa dino tinagkapon nyo, Papa? Masuro na kun kada kayo. Takas na ito tilimlimad ko. Talagamat, Papa. Aday wanak manlangan. Tama ka no matiswan kabay ka na kitang ibagbagam. Wino siyak manlangan di pumanaw. At Papa, mabit lang. Ado pa ti kayat kong ibaga kada kayo. Papa! Adtuyen ti tarot-tari gagaya mapaltog Burog. Sapay la ko matagbalin ka a responsable iti panangyagam mo. Iti da ito yung armas. Nagyamanak. Tayo di kandak matlangan iti paltok, Miguel. Kutnam naman nyo. Usarak lang dito yung paltok. Akas pangsalaknib ko iti bagi. Kan pakilaban ko kadag iti kabusor tayo. Nasayat no kasta. Ita, taadan paltok ko. Natorturudak manan. Amang ibutaktak iti amin akinadakas ni Don Placido. Puray ada private army na. Sana kun amabutang
at the private army ni Don Placido. Adda Angelo, ken aduda. Amom ka dino sa dino ti pakasarakan iti kuta da. Ay, amok Miguel. Kaya't ko makita ti hideout na Don Placido, tatang. Angelo, kuna ni Borog, nga dudag ti tao ni Don Placido. Delikado. Tiya sino man ang isarong ijay, Angelo. Pagkunaan, Gaputa no adda makita da nga adda sa bali at tao ang isarong iti teritoryo da. Ket patay ti dosa na. Sada iwalang latan ti bangkay na. Nakabutbutang nga ron no kasta, Borog. Talaga, Miguel. sa narumbang agbutang tayo, kaya't ko ti mapanijay. Oray patayan dati sino man ang may sarong iti teritoryo da, Angelo. Agan nadak, sa anak nagpakita ka na ko na, agpaliiwak lang. Pangkitaan, noan niya ti kasayaatan nga addang tayon to. Mama, sa dino tayo ni Papa? Ada iti basement, iha. Sino ti kadwa na iti basement? Kanaan niya ti aramida na ijay. Nangayab iti upat a gwardya. Anya? Sige mama, nakdanunan ida iti basement. Saan, iha? Tamangan no agsubang kayon tumanan ken ni Papam. Urayam latan ti yuuli da. Napunta akti pinintoriyak a pinaltugan amangga. Talaga saan pa yan nagbaliw ti kinasiglat ko. Nga oray no saan ko amay ingato ti may sangaymak. Borog, dayawag ti kinasiglat mo lakta pumaltog. Nga oray no andan anayan ti may sangay mo. Ti kaadamanan paltog ko. Ket kasla agbudo ti dakulap ko ita amakirangat kada Don Placido. Dumteng tulat tamanan ti aldaw. Ngagkukuros ti dalan tayo kadakwada, Borog. Kaya't ko ano dumtang day tangal daw. Gatsak ti makapatay kini Don Placido. Sigun tulatan, no asino ti makauna ang makapapatay kini Don Placido. Taura siya kat adadakkel nga traso na kanya. Panagkunat, kat saan pa'y amakaanay ti biyag na. Apagbayad na kadagiti nakadadong atraso na kada tayo, Miguel. Borog, tatang, oray kaya't tayo apatayan ni Don Placido. Saan tayo basta agbaliki? Ado ti pasurot na amang protektar ken ko ana. Sa bagay, Ken saan nga taan na saysayaat? No iti pagbaludan ti pangikaruan na iti bason na. sa bagay, panawin tulangan ti mangedang Angelo. Kayatin nyo ngay karga na kiti paltog iti narkila kalugan. Darasin nyo, martakan nyo tagulay. Papa, Oh, pangipanan nyo kadagita paltog. Delikado ti panang ibiyahe yung kadagita na sa dinuman ti pangipanan nyo. sanak man nasurwan tamok ter aramid, Chloe. Ang awan lisensya dagita paltog. Ang mga numatiliw da kayo. Si kamot na tinagkuna, ang may sakagan runner. Nga ba yung madanagan ka? Ha? Anya? Gayam naruwam ka nga gibibiyahe kadagiti kontrabantong armas. Nuadaman makatiktik iti panangibiyahe ka na kitang armas. Dua lang dito dua kapabasulan. Ha? Sino dagiti posible ato duwan nyo? Da kayo, ken babam. Oh, Anya? Tapay da kami ti pabasulan nyo no kas pagarigan tamatiktikan na kayo dagiti polis, papa? kaputa da kayo lang di makamo. Malaksid ka na kiti gwardya. Asiniper akong ti bibigda. Papa, saan da kami kumapagatapan? Oh. Saan niya kayat kin ni mama ama isagmak kayo? Nasayat no kaso. Pato abang kis. Sabay lang kumatagpaiso di magbagam, Chloe. Napadan ti lugan anak kay luganan dagiti armas, iha. Tiyan mo kat isumat lang ti pagluganan ni papa. Saan, iha? Sa bali tinagluganan ni Papam. Talaga na sirip ni papa.
Uray matiliw ti nakailuganan dagiti Armas. Sigurado asaan ang matiliw ni Papa. Tasabali ti nagluganan na. Kunana nga inarkila na tinangiluganan na kadagiti ay paltog. Gamtsak mabati, iha. Pwede kay mamati, Mama. Kaputawan mat plate number jalugan. Lugan lakit di dagiti kakadwa na dayjay. Ngata, Mama? Iso ti atap ko. Aywan gayam, sabali man ti malagip ko. Naawagam kadimat laang itay ti kinasarita ta idi a secret agent. Wan, Mama. Kat ko na itay pa'y lang amang palpaliw itirwarti gate amang sipsipot kadagiti garaw itay ni Papa. Nasurutan da nga tamat laang ni papang mo. Katsa ka masurutan da, Mama. Napapaan iti cellphone. Nalakada lang nga makapagpinasa iti impormasyon. Sapay lang ko ba? Tada maduktalan da apalimad ni papang mo iti panang surot da kenkwana iti nalimad. Oray saan kayon nga ginsayo? Tanalain kayo mo't amin na pumaltog. Masapul at ti practice ang ilong. Sa bagay, nasaya at tamat nag-practice kayo. Tapno at dapay asumiglat kayo. Iso na lang, tamasayang dagiti bala. Angelo, pagsarding umidan nga ginsayo. Takay laladag iti bala. Nangagyo kakadwa. Sumardeng kayo kanon ngagpapaputok. Takay laladag iti bala. Kakadwa, masapul nga gridam tayo latta kanayon. Ta sigurado asaan da tayo latta sardengan da don Placido abiruken. Numabalin, awanen timatay kada tayo. Nadamanen pakay pasungal ngalan tayo alaban kadakwada. Masapul anaanad tayo laeng. Kakadwa, sukat na kami na paltogyo. Dagiti pasig nga kakabilang nga paltog, ti sukat ko. Tapno nataltal gid tayo amin, iti sumaruno apan nakilaban tayo kada Miguel. Nagsayatod no kasta, senyor. Wan, at dahi ti may salugan dagiti Armas. Pugak, iba ba yun? Wan, senyor. Galito ka tam. Ne, sino ka tamad na ito disturbo nga umaawag? Saan mo na naka-phone book? Hello! Sino ka? Apay nga mom, tinumero, cellphone ko ka naman muna. Anya, ti bagam? Anya? Bato apanggis. Dandanin matukol ti Sara ko lang. Awan Sara! Bato apanggis ka. Sana ka sa talas. Tapno ibagam kanyak ti kasa. Bato apanggis. Agpabigbig ka. Tagdwilutan wa sino ka. Ano kayat mo? Angelo, asino dagiti dimteng anagdagos kadapanyong? Dagiti kakadwa tayo at taga Santa Ignacia, tatang. Anya ka no tirantada dito'y kimigaw. Tapay ngay mayda. Kan manuda ka di amin. Waluda, nadamag da ka no ti panakilaban tayo anaudi kanda Don Placido. Iso ang nagdesisyon da nga umaymat dito'y kimigaw. Takayat da ti tumulong kada tayo. Anya? Wanang saan da pa'y lang mo dagigam iti paltog? Alangan mat asursuruan tayo pa'y da. Amuda ka nun, tatang. Sinanay ka no dagiti kakadwa tayo. Nangalaan na nga ron iti paltog da. Paltog ka no ti maysa ka dagiti kadwa tayo. Napasaktan mat ni Don Placido. No kasta, iso ti nagsisinublatan da nagsursuruan. Uwan ka no, tatang. Ket kunada, nakasagana damat at tumulong. No addan tumanan sangwen tayo alaban. Nalaka kayo mata nakasursuro nga gigam kadagiti nabibilag nga armas. Wan, senyor. Itatam mo yon ngay gamanda kita kan paputukan. Planwen tayo no kaano tayo manan nga arumaot kadagiti kabosor. Kadirwe na may sa kadagiti baon ko ang nagbiro kiti pagnanaedan da Miguel. Sapay lang kuma, tanatuntunan dan. Chloe, ada ka matlagayam dito'y likod ti balay, iha.
Itay payabirbirukan ka. Apay mama, ada ka di bagayo? Damagak ko man, no adan imawag ka dagiti hinairan ta nga agent anang surot itay ka ni papang mo. Awan pa'y nga rod mama, isot urayak. Nasurutan da nga tamat laang ni papang mo. Kantilugan ang nagkarga ka dagiti agkakabilag nga armas nga inruar ni papang mo manipod iti armory. Diyak ka muna nasurutan da idawan no saan mama? Padasa man kit di nga awagan ni Rex. Tamon ta no nasurutan damat laang ni papang mo. Wan mama, bayan nyo tawagak ni Rex into madamdama. Ay gayam, malagip ko man. Nabayag ka din asaan nga imawag kan ka ti lalaki anang ibutaktak iti palimad ni papang mo? Nabayagan mama, haging kaita, saan pangin mo awag? Nala, barang no umawag tumanan kan ka iha. No umawag man ang kanyak dahi di lalaki, kaya't ko nga intuodan, no ada pa manaknak na maipapan iti bagbaga na aginundawayan idi ni papa. No awan pa managnak na, nariga ta basta patyan talatahan ti pamabasol na kani papang mo iha. Wan mama. Adaw mo awag, parang no to misteryoso alalakin dahi ti mama. Iso nga ta. Ay, saan matgayam nga iso? Sino nga rod? Ni Rex amay sa kadagiti hinayran tayo amang tiktik kadagiti garaw ni papa. Malasong bata mo. Barang no adda na doktalan na kani papang mo. Hello, Rex? Kumusta ti parang surot yung itinalimad ka ni papa? Anya? Ada may sa compound as sinirkan da papa kan dagiti kakaduana anang ilugan kadagiti agkakabilag nga armas? Rex, kaya't ko makitam ti unag ti compound nga ibagbagan. Bareng no dapay maaman nyo asabali nga impormasyon apakasaknan ni papa. Nanang, anda kayo mo't lagayam dito yung likod ti balay. Apay akasla, pumuspusyaw kayo. Ada ka dirikrik na niyo. Ada paro. Tay-tay pa'y amadandanaganag. Agnanerbiyosa sipod pa itay bigat. Apay? Gaputa. Agnerbiyosa iti makikita kada kayong agkakadwa. Kasano matlaang ang nakasalikad kayo matla amin na niti paltaw. Akasla ada pakilabaanan niya. Nanang, saan kayo kumangag nervyos iti makikita yo kada kami? Diyak magawidan ti agnervyos anak ko. Takabuteng ko ang makikita ti paltog anak ko. Agner-nervyos niya akong gaputan nakasalikad tayo amin iti paltog, tata? Wen barok. Tatang, sigurado nga adda man ang nervyos na matuntunan ta tayo dito'y dadon Placido. Kat mapasamak tinadara arangat. Anya dagya putok. Addan sa kalaban. No, sino man nagiti na isarong akabosor dito'y kimika. Uy daw da. Tatang, ni Sibyo tagtartaraya sumungad. Addan lakid di manan kalaban tayo. Angelo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ada nakita at tawag tartaray senyor. Kakadwa! Sa waring taglawlaw, tabaring makita tayo, ti paggigianan ng iti mortal akabosor tayo. Wan senyor. Iti na ito, yamanang birok tayo manan kadakwana. San tayo nga ipalubos, ada tayo ti pagsanudan da. Nang runa ita, tanabibilag aminan ti armas tayo. Nanang, kamay akas lalaminin kayo. Nakadagdagang ti panawin. Mabuti nga, Miguel. Anya ko matikabuting nyo. Dagiti nangag ko itay aputog. Adalaki din na isarong man na kalaban.
Nanang, uray no adda. Saan kami ang mabuteng? Nakasagana kami alumaban. At dalakat nga ron nga ang nervyos at kadagita amang mangagaw. Diya kaya't nga adamanan matay kada kayo, Miguel. Apay nga minaadag kita ti panunutan nyo, Nanang. Ti panunutan nyo, mangabak kami, karagiti laban mi. Kasano nga rudan no at adudang da kayaw. Uray, Nanang, saan mi ida kabutang asangwan? Nakasagana kami ang makipinatay. Dahil talauna iti pagbut nga ka na ko. Diya kaya't nga adamay sagmak kada kayo kini ang hilaw. Nanang, saan kam to ang may sagmak iti apo ko yung? Kan may sa, nalaing niyang hilo a pumaltog. Iso nga awan ti pagdanagan nyo kinkwana. Napaot mo't ti panagsarsari tayo itay kaniapong. Wanang hilo. Napalalo ti buteng na, gapo karagiti putok anang ngag na itay. Awan gayam, kumusta ti panang sawar yu itaglawlaw? Nakita yu kadi, tinagpaputok. Saan, Tatang? Sino nga ron tinagpaputok? Madama pa lang ti panagsawar dagiti daduma kakadwa tayo. Anda manin putok. Dagiti kakadwa tayo. Isuda dagi jay. Umay ka barok. Mapanta iti ayanda. Ket amwentan no anya ti ibagana. Anya ti sumaruno nga addang tayo, Papa. May papan iti nadoktalan da Rex a kampo da, Papa. Kandagiti armado a kakadwana. Diyak paila na panunod no anya tinasayat nga ramidan taiha. Nga masapol nga ilimad tayo ti amin. Ngam dakes dagiti aramidan ni Papa. Uray pay. Ni Rex. Isumanan tayo ba awag? Anya nga tamanan di bagana. Mabit lang tasong batak ti awag na. Hello, Rex. Ada ka di sa bali ang natakwatan nyo? Anya, rimwar matla ang ti asawak iti compound asinarkan na itay. Sinurot yung kadi matlaang. Anya, tapay. Ado dagiti kakadwa na asimurot iti asawak? Kat nagtagipaltog da amin, iso adi yun sinurot ida. Sige, kakadwa. Saan tayo asumarte nga mangsawar iti nakita yu itay alalaki? Ako na yung nga dapaltog na. Sigurado lakit di. May isa ka na kiti pasurot damigil na yay. Nyaman ang nagri apo itong tibaltog. Senyor, nakita min ti lalaki. Isuka di niya pinaltugan niyo po kak. Buwan, senyor. Ket natayan. Patuwa bangges, nasayado ka sa. Sige, ituloy tayo tagsawar. Baring matuntunan tayo merlangan dayan dagiti kalaban. Apeng agpigpigirgir kay manan. Gaputa, mabuti nga kadagiti nagsasaro naman na naputok ti paltog ang hilaw. Ang ilo. Nasaysayat sa no ipaknita pa lang ni apong mo. Kan nagitidwang anak ni Borong. Tamangan no may ramraman da, no adarangit ang mapasama. Sa dinungar di pagpaingan da, Tatang. Iti kuweba, api magong. Sa dino day taakwe ba apin mag-ang Miguel ang hilaw? Adayo dito ikimigaw a lugar tayo, Nanang. Anya, ipandak iti adayo. Ay, hindi kaya't mabuti nga Miguel. Awan rumbay nga pagbutngan nyo, Apong. Natalgad na di lugar. Kan may sa, kadwayo matag ti anak ni Borog. Puno, Nanang. Kasaritak ni Panyong. Taiso ti may sapay akadwayo. Kan agbalin mo't nagwardyayo iti lugar apang ipanan mi kada kayo. Ni Sibyo tagtartaray nga umay dito. Apay Sibyo, anya ti bagam tagtartaray ka ngay masadig ka na kami. Nabaltugan nila do. Anya, nukasta talaga kabusor dagiti nagpaputok itay. Anya ti aramidin tayo, Tatang. Kasaritak ni Sibyo, tay panadaapong mo kan dagiti duwa nga ubing injay kuweba. Masapol amay paknita idan, sakbay nga darangit ang mapasamag. Uwan, Tatang. Umuna kami kadaburog iti nakapaltugan nilando.
Sumaruno kay ton. Kadwa, sumardeng tayo pa ilang magna. Aginara tayo pa ilang. Pangpaliiwan tayo itaglawlaw. Nauli magtaglawlaw. O nilang nagitibilit imang mangag. Ngam saan tayo ngagtaltala kiti kinauli magtaglawlaw. Agsipot kayo. Tamang ano na tayo. Tikalaatan na. Angelo, na tayo nilang daw. Pagsipot kayo. Sigurado nga dalang iti sidagdag iti kalaban. Angelo, agdadus-dus, anagpadaya. Tanapadapos dagiti natatay garuot, anagnangan ti ado at tao. No kasta, nagpadaya dagiti kalaban. Kakadwa, surutan tayo ti des-des ang nagnaan dagiti kalaban. Nagpintas, kan naglawak kit din daytoy ako iba. Kasano nga taan na diskubre da Miguel ken Angelo daytoy ako iba. Nalawag mat dito'y unag na. Taapag iso, amalawagan ti init, iti sungatan na. Kan at tapay do ababasit nga apo, iti sikigan ti kuweba, apagsarkan pa iti lawag. At tapay dua ang nagtakder adadakkel abato ichay. Ayim, inakman kita. No, anyamat ti makita abuya, iti nagpaitan dagi chay abataw. Diyos ko, baltog mo't dagi to'y, aday ti lingad dagi to'y abataw. Chloe, papanam ta nakarubot ka mat. Mapana ki Jibalay da Rex? Anya ti ibagam ka ni Rex, iha. Kahit ko makita mat, tibagbaga na nga hideout ta papa. Saan? Di ka mapan. Delikado, iha. Taapay ko nga delikado mama. No kakadwa ni papa dagiti nakita da Rex iti unag ti compound anapan na nagsiman. Kat sandak nga anuan nga oray makita daktuman. Saan mo nga ammo no anya ti taray ti panunot dagiti kakadwa ni papang mo? Iso ako nakadelikado amapan kamat agpaliw. Saan kayo madanagan kung nakmanan? Tsak matranta ti agpakita ka dagiti armado a lalaki a kakadwa ni papa? Kan amok na ganad, mama. Nakauli magtaglawlaw. Sumardeng tayo pailaan. Tagpaliw tayo. Kakadwa, sumardang tayo pailangan ka no dito eh. Tagin na tayo. Kakadwa, ituloy tayo kagsawar. Dodon Placido. Placido. Pandagiti dati ang kakadwak. Isuda dagiti adda itis masangwanan tayo, Angelo. Paglingad kay Diyos to. Magandang kayo lang. Apay ngayon kasamon ti paltog mo, Borog. May kakitan ti justisya ti panakatay ti asawa. Saan? Napuntaan. Kakadwa! Ngayon saan ang napurwan? Iyaman natin ang nagkakonti, nagpalto kanyang. Pero kanyo, wino, palispigan nyo, pangat! Aggusin na kiti igam ta. Napalaban tayo ng gapoy tinaramid mo. Darasan tayo ba iti magna kakadwa? Napalaban na nagiti kakadwa tayo. Saan ang mabalin ada tayo ti abakan na? Makinibus tayo kadakwada. Anya nga tanti mapaspasamak itinapananda Chloe kan Rex. No anya lakat nga minan tinakapampanulutan ti anak ko. Anapan mat nakiosyoso itinaduktalan da Rex. Ni Chloe, isunday ti umawawag. Hello, iha. Kumusta kayon dita kan ni Rex? Nasayat mat mama, nauli magtaglawlaw. Napuskol dagiti kay kayo taglawlaw ti pasdag.
Agan-anad kayo dita, iha. Wan mama, awan pagtanagan nyo. Nanad kami kin ni Rex. O sige nga Rodan, Kastan. Bye. Bye, iha. Pato abangkis. Saan yun ay nagbagentayan na kiti kalaban? Tanakalingad naman. Sayang tibala. Amangan no maipusan tayo kat isunto mo't tibabalas na. Unayan tayo nga darumwar ka na kiti kalaban. Sa tayo tumanan nagpaputok. Nagsardengin ngagpapaputok na iti kalaban kakadwa. Bumalis tayo mat, nadamakita tayo kadakwana. Sumersirip di maysa. Itinaglingodan na. Matay ka. Napuntaan. Naudatalan. Kakadwa! Pasaksakan nyo tinagapan di Baltog! Anang Baltog kiniugon! Kumuli ka. Imalis naman. Ayop kayo Don Placido. Papatayin kayo amin. Dalbang ka, Burog! May isa ka magkayam ka na kwada lumablaban kanyak no! Pinatay mo tayo sawak. Isa papatayin ka mo. Ayop ka. Kasano nga tangatan awak to nagtikampang. Nakangat-ngato ti alad kan ado dagiti kwartya iti ruangan. Ay, amo konti pamuspusak. Tapno makitak ti unag ti compound. Paulyak ni Rex iti alad. Kat pay-video kan kuana ti unag. Mapanak iti ayan. Itid ko ti cellphone ko kan kuana. Apag video na iti unag. Senyor, nagbalay na nakabusor tayo ni Burog. Wan nga rod pugak. Isutiran tayo nga umay salakan iti ima dagiti kabusor ngam kas nagtiwal nga aso ako magarbudan. Iso nga iraman tayo napatayan. Matay kayo amin. Pato abangkis. Timirada manon kat nakapatay ti kakadwa ka. Burog! Gapoy tararabidam! Inya babamon ti biyag mo! Asino ti kalablaban da Don Placido iti dayaman na? Ni Burog tatang. Ah, Si Mina itay iti bunggoy mi. anya? Talaga agumay kaya bigtutungtut na kani Don Placido. Kaya't naapatayon. Ngam saan naabas na maaramid. Gapata ado ti pasurot da dyaadon. Umay ka. Agkaradap ta nga umasirig iti ayan ni Burog. Tani, saan dan asar dengan apal-paltugan iti naglimangan na? Nakalapidot mo ti panang kalaban mo kanyak, Burog. Gapoy ti panagbalin mo ahudas. Siyak amis mo ti mang patay ka! Diyo napuntahan, senyor. Nagkasat pa ilan ito nakalingad iti bato. Ngamit ti sumaruno, sigurad huwag kamatayan. Anda nang pasaksak ka na kami ti sikinon. Kakadwa! Aglingad kayo! Kumlab kayo! Don Placido! Dito ikay ta namatay! Pato abangkis. Sana mabalin na tayo tabakan da kakadwa. Pabantuan tayo manandayan da. Maanap! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Imulan ni Rex iti na nga nga alat ti hideout. Dayjay. Rogyan nan nga i-video ti unag ti compound. Pakitak tumatlangan. Noan niya dagiti adta iti unag. Ada nang paltog ni Rex kat natnagiti unag ti compound nga igam na ti cellphone ko.
delikado ditoy. Pumanaw ako ditoy. Ay, mapan ako ni Dayan tilugan ko. Ay! Kura ka! Naglukat, nakita ko na. Nas ka na makadayo kadagos ditoy. Julia! Ay, natay lakit din ni Rex. Iti pa nakapaltog na itoy. Adamang sulsurot ka niya. Ay! Kasano da ito yan? Tatang, naulimag man ang taglawlaw. Makisinsin ni Iman ang dagiti kalaban. Delikado ti kinaulimag taglawlaw ang hilo. Huwag nga ron. Miguel, umayak man di tayo niyo. Saan? Di ta kalatan. Di ka tumakder di tayan mo. Amang ano biglang agbusi man ang tiigam na giti kalaban. Nagbut ang sanda doon, Placido. Tanagsandang daw ang nagpaputok. Kunami adi ka umay dito eh. Burog! Di ako pa napuntahan. Ano yun? Natangkan tumat namin ti ulong. Kunami adi ka tumakder. Itinaglingadam. Ngam timakder ka matlat na. Kadwa! Ikay tayo ang naging kalaban! Masaksakan tayo! Wah, pasaksakan naman ang tiayan, di ba? Delikado tayo dito eh. Ang karadap tayo makariti ayan tayo tatang. Ijita kalabato ti kamang tayo. Intayon. Tara sa Sige. Di sugat ko. Nasagat. Sa anak. Ama ka. Alis tong. Itipan na kapaltog ko. Tsaki palubos ang makasidag kanat dagiti tuwa alugan ako mamkamat kanyang. Ang mga nupaltugan dak masit kandak. Pinapagkas na dagiti lugan da. Talaga at tidak sardangan ang kamatan. Anya ti ramitat. Paltugan dak lakit tinumasit gandak. Tadidamot amo asyak ti anak ni Papa. Apay nga tajak met maawagan ng daklowi ka ni Rex. Anya nga tanti mapaspasamak kadakwada. Tiyanak ko. Iso tayo mauawag. Hello? Mama! Agyaman nagtanawagan kayo matlangan. Imbaglangan ka extra cellphone ko dito kotse. Apay iha? Anya ti bagam? Kamkamatan dagdagiti kakadwan ni Papa. Duanugan ti umipipos iti likodak. Anya? Sika ka ditagman maneho? Wan mama! Apay asika pay lang tinagmaneho. Ang mga numadisgrasya kayo ka ni Rex. Awanan ni Rex, mama. Natayan. Anya? Tapay! Anyat nakatayan na, tinairan ta secret agent, iha. Pinaulit iti inaladan ti compound. Tapno makapag-video iti unag, mama. Gam nakita na kita bambantay iti unag ti compound. Kat pinaltugan da nga igam na ti cellphone ko. Anya? Imbaglakit din, tata extra cellphone ko dito check, mama. Uray impakaamom kanyak ti sitwasyon mo, iha. Kasano nga ro na matulungan ka? Awagan yun ni Papa. Taybilin na kadagiti tao na asardangan da ko nakamatan. Sige, bayam tawagak manan ni papang mo. Barang nusungbatan na ti awag ko. Naulimag man ang daglawlaw kakadwa. Agridam kayo laeng. Tamang ano kilatin da tayo man ang dagiti kalaban. Bon, senyor. Ti cellphone ko. Paano papanggits? Sino nga tamat yung mawawag? Hindi man yung nagrepina. Sungbatak madlangan. Timirata man ang dagiti kalaban. Katanda man ang nataya kakadwa ka. Aglingad kayo! San kayo at mong raraw? San ko na sungbatan diawag na agripina? Hindi pagpaikit din di cellphone ko. Antay na. Kakadwa! Datayo mo di sumablat nga paputok! Simperkwensa. Nagring lang aruda ni tayo ti cellphone na ngam inindap na pailang. Ni Chloe, isumanan tayo mauawag. Hello, Chloe. Mama, nawagan yung kadimot lang ni Papa. Saan, iha? Nagring itay ti cellphone na ngam inindap na matlaang.
Una yan ni Papa. Kasano nga rin ita matulungan, Dag? Di mo ipalubos ang makaasidad dagiti mangkamkamat kan ka, iha. Wan, Mama. Ngam kasano nga rin matulungan na kita ni Papa. No di naman kita sungbatan ti awag yung kankwana. Basta, dim ipalubos ang makaasidad dagiti mangkamkamat kan ka, tamang anupaltugan da ka. At amukon nga ramidan nyo. Tapno matulungan, Dak, Mama. Anya tinapanunot mo nga ramidag, iha. Umawag kayo ti pulis. Kat ipakaam yung adamang kamkamat kanyak. Anya? Wala nga, saan ang mabalin ang maamuan dagiti autoridad nga nakakadwa ni papang mga armado, iha? Ang mga no isukit di pa kay baludan na. Mama, baybayan nyo lang nga roda na mapatay dagiti kakadwa ni Papa. Ay, sana mabalin na mapatay na ka, iha. Ang mauyong aglakit, di mapukaw ka. Pues, tulungan dak nga rod. Babaan iti pa nang ipakamu yung kadagiti pulis, iti mapaspasamak kanyak. Tabarang nag-checkpoint na. Sige, bayam. Ipulong ko nga rod kadagiti pulis ti kadat mangkamkamat kan ka. O sige nga rodan, bye. Hello, Miguel. Kumusta kayo ni Takweba, Nanang? Ay, imbaglangan, anak ko. Tadaak dito'y uwang-awangan ti kuweba. Natan na ti pampanunot ko dito'y barok. Tan naulimag dito. Wala. Agtalinaad kayo dita, Nanang. Aywanan nyo nagiti anak ni Burog. Ibagayo kadakwada. Adi darumrumwar. Wan, anak ko. Awan pagdanagan nyo. Ay wanak ana imbag dagiti duang anak ni Burog. Naimbaglagid din. Tada silpon ni Panyong anak itawagan. Kat nakasarita kayo. Wan, barok. Sa anak mo't lang amabutin dito. Tadamat ni Panyo nga pan nakagwardyame. O sige garo din, Nanang. Umawag tumanan ka na kayo. Ay, aguray ka, Miguel. Kumusta kayo? Hindi ta kimigaw. Madama pa lang tilaban, Nanang. Yung nagsardeng ita nagiti puto. Iso anak kaawag na kayo. Kasta ka de, anak ko. Agsibot kayo lang kakadwa. Makisiniim tayo kadagiti kalaban. Adon tinatay kada tayo, senyor. Uray dagiti kalaban tayo ado mo tinatay. Agpapada tayo lang. Iso at di kay kung magtakrot. Ha! Rinugyan man ang dagiti kalaban tinang paputok kada tayo. Kat natamaan ni Saryo. Ibusan kayo. Ha! Ni Burog, nadidandan niyak mangag apok ka na. Ah! Iso na inye sumirsirip. Kasla nasiputan na tibala. Nakapaglingid na takos. Saan ko anapuntaan? Sidagan na iti mangkamkamat kanyak. Tulungan dak kuma. Diyak kumapay kaya't ni matay. Tulungan dak, Diyos ko. Palpaltugan dak kun. Saan ang mabalin ang mapatay dak? Papagkasagtag pataray. Mamati umawag. Hello, Mama. Inawag akong dagiti pulis, iha. Kat impagak nga na umipipos kang kadwa alugan anak no ka dagiti armado ang lalaki. Anya ti kunada, Mama. Patpadamag dano sa dino ti direksyon ti pagturungan niyo iti agdama. Tapno ang muna ti pag-checkpoint tandaan. Sige, Mama. Taibagak kada kayo. Talaga at traidor ka, Burog. Dagiti kasking katirumbang nga may tapok sa impyerno! Da kayo matlang tinangidoron kanya. Tapno sumina kada kayo. Gapo iti panang patayo iti asawa. Don Placido, itan nga gipos nagiti kinadakas nyo kadagiti paso. Loko ka ba daya? Sang kasaom day ta! Namin ano nang imbagam day ta nga bawan mararamida Miguel! Ha! Di dak pagkatawaan! Sanda kami ang mapatay! Da kayo! Adulat na ti kalaban tatang. Kan pasig ng kakabilag na gitarmas da. Urag kakabilag na gitarmas da.
Saan damot unay ang nasiglat at pumaltog ang hilo? Husto ti kunayo tatang. Tamakita kat nasigsiglat at pumaltog dagiti kakadwa tayo. Ngam dagiti pasorot ni Don Placido. Nga madalat tamot dagiti nasisiglat at pumaltog kanakwada barog. Iso nga ganad tayo lata. Naitimpren ni mama tilugan ko kadagiti panakabagiti linteg. Iso nga uri lapsaklat tan dagiti checkpoint. Talaga at titaklat ta kaya tasinan dagiti mangkamkamat kanya. Papagkasak pa'y tilugan ko. Tapno at adta ama ataywak ita. Iti masangwanak. Adda dagiti pulis. Addan checkpoint iti masangwanan ni. Sigurado ang ma-intercept itan dagiti mangkamkamat kanyak. Oh, talaga saan da mauma mang paspasaksak na tayo. Sa ligaw kawak tayo ni Don Placido Miguel. Angelo, kaya't ko asyak ti makapatay ken ko ana. Tapno maibalas ko ti panagpatay na iti asawak. Sige, dita kayo. Siminan kadata ni Borog tatang. Nagpadaya. Jak ipalubos nga iso ti makapatay kin ni Don Placido. Siyak ti rumbeng amang patay kin ko ana. Gapo iti kaadon nga traso na kada tayo. Saan niyo kumapagin nagawa na patayan ni Don Placido tatang? Saan lang nga na kami kiniburog tagplan-plano amang patay kin ni Don Placido. Ado kami. Para kanyak. Nasaysaya at nsumbatan ni Don Placido iti korte nagiti pasol na. Husto timbaga ni Apong nga dalinteg amang husga karagti pasol na. Paano abanggis? Di kami palubos sada kami tiag sanod. Orayan niya di mapaspasama. Makinibos kami kadakwada. Ni Borog, iso jagin lalaing nga garudok ngumasidag dito ayan ko. Nasiglat. Nagtulid-tulid akas la nakita na tibala. Nagtulong itayan na. Kakadwa! Managbagan tinaglingadan ni Borog. Saan tayo ngay kaniti kung daway na makapaglibas? Narabsak matlangan ti checkpoint. Dagiti mangkamkamat kanya kita iti delikado. Tayjay, agpipinaltugan dagiti mangkamkamat kanya kan dagiti polis. Daytan ti dakkel abidot na. Agpatingga itan ti kinatakas na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino nga tan tinagtulungan datatang ken Borog. Kaya't da pagin nagawan ti biyag ni Don Placido. Timira man ang dagiti kalaban. Kat adda napasag a kakadwami. Kakadwa! Aglingid kayo na yung bag. Saan niya basta itong raraw ti ulyo? Si Mirip Jimay sa'y tinaglingadan na abato. Napunta ka, kat naudatan. Kakadwa! Ika di nagkapuan ti Potok! Mapantuan nyo! Para! Mas pasaksakan ako. Sige! Delikado ak ditayan ko. Agarudo kak na umakari ti paglingdan. Sa di papanak. Agyaban akta nakasangpat ka matlaang nga si Bibiyag, Chloe, ha? Wan mama, ngam na di yung baga kadagiti pulis ti sitwasyon ko itay. Kat amang ano napatay dak ko man. Nangag ko iti radyo, nga addan na tay kadagiti ng kamat kan ka, iha. Gapot pan nakipinaltog da kadagiti pulis. Gunggunada. Nakamagmatlaang dagiti pulis dagiti daduma. Kat iti pan nakakamag da kadakwada. Napilitan daan nagipudno no asino ti Pangulo da.
Asino ti intududa a Pangulo da, mama? Ni Papa iha. Kunak tupay. Sana ka nagbidot iti atap ko nga ada private army ni Papa. Napilitan da pa'y anagipudno kadagiti pulis no sa dino ti hideout da. Masakol asyak ti makapatay kini Don Placido. Tapno maikak iti ustisya ti panakatay ti asawa. Ijaya banda ti nakangagak itay ti boses na. Agarudo kang ama pa ni Jay. Barang matyambaak ti karasaan adon. Papatayan ka Don Placido. Tabarang masabsaban matan ti gumilgil ayap agorakin ka. Kakadwa, nakisinim manen dagiti kalaban. Tawan manen sungbat ti panang pabantu tayo kadakwalay tayo. Adun tinataya kakadwa tayo, senyor. Oray dagiti kalaban, adumat tinakita kadatay kadakwada. Isu apatas lang ti laban. Ngam santay ng ipalubos. Ngay sudat ibang ngabak iti daytoy alaban. Buwan, senyor. Saan ang mabalin ani Burog ti makapatay kini Don Placido? Masapul asyak amismo ti manggudas kin kuara. Miguel! Oh! Oops! Oh! Tanda niya man na. Bagta nakalingad ang madladakos iti panang pabantukan niyak ni Don Placido. Umalis akmut. Oh! Teka, padaman din ako matakadak-wada. No talaga naturod ka! Lumwar ka tinaglimagam tagduelo to! Karkariton na kitimay sa duelo. Sanak nga lilawan Don Placido! Amok anurmuarak dito naglinggadak. Paltugan nak adagos. Saan ka ngal alilakon? Lalaki ti lalaki! Lumwar ta ka dagiti naglimagata anak ka nga to ti mata. Bilangan na tanto! Kat iti may katanglo abiyang! Agin nunatang agpinyatog! Sige! Awatag tikarit mo Don Placido. Tapno malpason dagiti kinadakas mo no papatay ka. Patayan ka! Awanan da ado asao. Mandarom nga ron dagiti pasorot mo nga isardengdang. Tagpaputok. Taramidek met kariti kakadwak. Kakadwa! Isarden nyo pa ilang tiyagpaputok. Tapuyaan nyo ti pa nagduelo me kay ni Miguel. Oh, Angelo, Burog! Kanda kayo amin. Isardeng nyo pa lang ti makilaban. Da kami kini Don Placido taglaban. Katbuyaan nyo ti panagduil mo eh. Nagadudag ti lumubla sa patrol car ti pulis, mama. May sa ti pagturugan dagiti aglabas a patrol car iha. Sa dino? Iti mapan iti hideout da papang mo. Pagkunaan nyo nga isot pa panandag iti limabas a patrol car. Nangag ko iti radyo. Mapandarautan ti hideout nga inkanta dagiti nakemegda kakadwa ni papang mo. Siyak ti rumbang amang patay kini Don Placido Angelo. Kaya't ko nga ibalas ti narabid na iti asawak. Bayam ani tatang timang peritus di siya tinapasama kiti asawam. Pabusoyan tayo ida ngagduelo. Wanangam napaglan at traidor data Don Placido Angelo. Di na kaya ti maabak. Isu delikado ni tatang mo no agduelo da. Pues, siyak nga rod ti makidduelo ken kuana. Anya, takayat mo ka di asik ka ti matay Angelo. Nasigsiglatak a pumaltog ngam ni tatang. Isu asyakon ti sumango ka ni Don Placido. Mapanak itaya ni tatang. O tatang, Angelo, apay nga may ka dito yan ko. kuna ni Burog anak pagklanda traidor ni Don Placido. Isu adiyon patuloyan ti makidduelo ken kuana. Angelo, tsak kayat nga ibagana at akrutag. Kat nalpas kun nga inawat ti karit na ngagduelo kami.
Ngam tatang. Aggagatilan ti ramay ko amang kalbit iti gatilyo ti paltog ko. Amang godas kinkwana. Siya kung timang sango ken kwa na tatang. Diyak kayat amapatay na kayo. Anya, agdwa-dwa ka kadi iti kabalak. Saan man? Ngam da kayo matlang tinagkuna. Ang nasigsiglatak ngam da kayo. Pues, siyak nga rod tirumbang amang sango ka ni Don Placido. Oh. Sige, no isuti ko naman. Pagustuhan ka, Angelo. Si kang rod ti lumaban kini Don Placido. Miguel! Ita! Mabalinta na rugyan, di pa nagduelo ta. Agkitan ta arumwar, kadag iti naglingdan ta. Agbilang iti talo. Maysa! Aguray ka, Don Placido! Adakid daw ti anak ko, ani Angelo, nga ison timang sangukin ka. Total, agpadpada kami met amortal akabusor mo. Kayat ko pa'y nga iso ti kadwelo. Tamo ka nasasayam to ang makitam. Di pa nakapasag ti anak mo. Malipod ka nagitimak. Dahil Angelo, inawat na ti karit mo. Angelo, agpanunod ka kuma. Nusto ti aramidan nyo. Apan nakadwelo yo kini Don Placido. Adoon na yung tetraso kada kami dahil taadon. Isarumbang lang agpatinggan ti kanadakas na. Tapno agtalnamot ng tibiyag tayo. Tanam na mga ta, adi nga ag-traidor ni Don Placido. Iti pa nagduelo yo, Angelo. Dua! Hindi may katlo abilang ko ang hilo. Aggiddang ta arumwar kadag iti naglambangan ta. No saan ka na malapdan? Kat laing mga rod ti makilaban, Angelo. Di ka matanagan, Borog. Siyak nagbaligi iti panagduelo mi ka ni Don Placido. Rumwar. Nagbayag ka. Agbilang ka kon. Talo! Siya ako tinagbaligi. Ayop ka, Don Placido! Talaga traidor ka! Kulang tupay! Anak kami tagbaligi dinadwelaban! Kakadwa! Banatan nyo kayang naging kalaban! Ano? Chloe, Oh, apay mama? imawag ni Sargento Guevara. Kat kunana ang nagbaligi daan ang raot iti hideout na papang mo. Kat damdama aganda no sa dino itati ayan ni papang mo. Anya? Nukas ka. Napasama kang tinadara arangat itinapanan mi kin ni Rex? Wan, kat ado ka no tinatay. Dagiti na magda si bibiyag. Into duda ni papang mo. Nga iso ka no ti among da. Sigurado lakit di amabalod manan ni Papa. Mama. Sada makasidag ka, Miguel! Ito yan, danghilogan burog. Tapasag kami tinagagagalwa. Nakutawan santay. Apanang pasaksak tayo lahat na kanakana. Umasidig at tauluyak ilan. Ayop ka talaga, Don Placido. Traidor ka. Ay, tisugat ko. Nakadakdakas ka unay, Don Placido! Pato ang banggis. Ambo, madadagdag sa paingam ni Satanas. Nga minaramid mo lahat na pinakikadwa ka na ang hilo. Patayon ka! Saan ka na kumarin? Awanan di laban mo. Hindi mong pilitan ti mga alay di paltog mo. Tamay sa laga kalpit ko matay kan bulog. Ayop ka, Don Placido. Huwas ka. Basta ti laban, di pa naghudas. Katangay makita ka marigatang kayo na yan. Patayin kayon, tapos ang kayon nga agrigat. Saan? Di na kami uluyan. Matay kayo sa Sikat yung matay. Naikarigatang pelaan. Napaltugan ni Don Placido. Ang naipurhuwak ng tigam na paltong.
patayin mo. Wala. Tatlog patinggan ti kinadakas na. Saan ang ilo? Di mo patayin. Saan? Miguel, linakdam ti anak mo ang patay kanyak. Tatang, apayad diyo kayat nga uluyak na ito'y Don Placido. Gaputa agama kayo. Isutipod no nga, ma'am. Angelo. Anggels, Sana. nasaan ang anak ko na Angelo? Miguel, Isoti bunga ti pananggon daway mo itinay di asawak ani Amira, Don Placido. Anggels, saan? Pagmusim na nagtitigam na gitalaman. Isar ng iyo tagpaputok! No diyo kaya't amatay ni Don Placido! Isang ng iyo, kalado! Mga dumaputama! Tatang, agpada kami. Nga ano tinagsaya-saya dara ka na kami. Tulungan na kami. Ang ganayan! Ang ganda kini polis! Dagiti pulis. Katakan ano na. Saan nyo nagandaton ti lumaban, Don Placido? No diyo kaya't amatay kayo amin. Sumuko kayon itinagan ti lintag. Ikaro yo dagiti basol yo iti pagbaludan. Hello? Sino da ito'y? Anya? Pulis? Apay, sir. Anya, di ba kayo? Imawag kayo. Anya? Ti asawak. Ada iti ospital tanapaltugan. Sige, sir. Umay kami iti anak ko itamat laang. Bye. Mama, Diyos ko. sino di mawag? Pulis, iha. Kat ko na napaltugan ni papang mo. Kat ada ita iti ospital. Anya? Oh my God. Inta kita ni papang mo. Mama, ado dagiti nagsardeng a patrol car ti pulis iti Ruarte Gate. Oh my God, iha. Sangwan tayo da. Kat damagan tanoan niya tigagarada dito'y mansyon. Kunak nawan ilimlimad diyo kanyak, apong. At damat kayam. Kunak na pudno amak ni Tatang Miguel. Saan mat kayam? Uray siya kapog. Kat saan kong amo tinakatalimang apalimod ti kinatao. Nila ang tatang mo kanday di Amira ti makamo. Isuan as daawag mo't unay itinaampa. Asaan anibigel ti punong amam. No sana bimalat iti ni Tatang. Napatay ko kumantipod nung amak. Sigurado nga idiretso dan tulak iti pagbalutan no umimbag ti sugat na ako. Takunan ni Burog, anakasaganang agbalin at testigo. Kadagiti amin a kinadakas ti sigod nga among na. Kaya't ko kitaan ti amak. Nga orin wadan to niti pagbaludan, apong. Sinvergüenza. Jaklain pagarop anakadakdakas kamat gayam Placido. Pudno gayam timbaga kanyak ididay di misteryoso a lalaki nga umawawag kanyak, papa. Nga daginun dawayam iti ababae. Kat ni Angelo ti bunga ti kinaayop mo iti day di Amira sigod a katulong tayo. Babakawan na ko ma. Nagyak mo, akasto iti pagbanagan tayo amin na kinadakas ko. Amin a kinadakas. Katada pagpatinggan na, papa. Di na panunot dayta. Apaman nga umimbag ka. Idiretsuda kanto niti pagbaludan, Placido. Tanakasagana ka nun ni Borog nga agbalin asaksi ka dagiti amin a kinadakas mo. Parwarandak dito'y. Saan ko ka ti mabalod? Tanatuog dito'y. Parwarandak ka. Don Placido. Angelo, may sinarungkalan, hindi pagbaludan. Anak ko. Don Placido. Karong mitanda iti nagkado abas basol na ayok pa. Pakawanan nak, Miguel. No ginundawayak manday di Amira. Ngamsan kayo ba'y nga agasawa iti naaramid ko ti kinaayop iti day di Amira. No saan lang agapo kinangil. Adayo ko mapakawan ka, Don Placido. No kasta mapakawan nagmadlangan, Miguel.
Wen, Oh, masapol nga ikarom lata dagiti basol mo. natuog tagyan di pagbaludan. Tanapatas ako nini. Ano sa inyo? Tatakayumot lang tinangaramid iti kastoy nagtungpalan nyo. Anghelo, pakawanan na kumaha, anak. Utang ko tibiyag ko kada kayo. Oh, Nupay ti kinadakis yo ti pinangmuli yo kanyak. oh, Agyaman naklata kada kayo. Tanasirayak tilawag. ang yaman ha, hindi pa ng bigbig mo asyag ti amam. Ngam di na kayat asawen. Anawaswasan ti nakatalimang aguray ti baro kong may kanatatang. Oh, Wen, sapay la kumatay ti panaglabas to. Dagiti aldaw. Kat ino tumatla ang agmawmaw ti nakatalimang agura iti baro kong ni. Plasido. Nang runa, lumakita mintutin ino tayo na panagbalbaliw yun. itabay. Kaya't kondag balbaliw, Miguel. Nangruna kadadamat gayam lalaki nga anak ko. Pakawanan na ko ma. Anghelo, anak. Wan, ikarok nagnibas-basol ko iti pagbalunan. Tabarang iso ti makapagbaaw iti nakaitalimang agora iti baro kong iyo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na iti nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen pay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.